Moadto mi sa bukid kay magluto mi og ginataang nangka og sinugbang isda og hotdog. So dito din mi maniudto pero sa dili pa maghimo sa mi og kanang para motambok bitaw ang punuan sa tanom nga lubi. So amo sa ni siyang butangan og bato kay aron nga mabutangan siya og mga tambok og mga sagbot nga ipalata lang siya aron mahimo siyang abono unya mupugong sa yuta nga dili mabanlas. So sa itok ani nagbanat og panghakot og mga bato kay aron mapugngan ang sa mga yuta nga mabanlas sa mga butangan siya og mga tambok sa aron modagko dali modako ang mga tanom. So nya ako pod gilimpihan po nako dinha ang mga sagbot nga malata gibutang po nako sa punuan sa nangka aron mo samot kadaghan og bunga ang nangka ani kay daghan na ba ni ang pinutos diha pagkahinog ana pastang lami ara bagyod nga nangka lami jud kayo siya juicy kayo so daghan kay pinutos diha amo ginang ibutang og mga dahon nga malata aron pagkalata niya mosamot gud siya so, pagkahuman ani butangan na dayon niya nangatkat na din siya og nangka kay aron makakuha na dayon mi kay aron makagulay mi para paniudto so nagpili-pili na siya og gahaid ang kwaon nga nagustuhan so kanigid ang nagustuhan ni ikatulot charot lang so mao na nga nagkuha na dayon siya dayon iya dayon gi takang dayon niya niya panit gipanitan na niya og ang pagkahuman giad-ad na po dayon ang nangka. So siya gid ani nag-ad-ad kay ang mga tagok na balamang kadaghan ani pero pagkahuman mapaw-init sa gid kag tubig kana magbukal-bukal na gid ang tubig kay nimo ihuwad ang nangka kay aron nga diretso ra gid siya kalata na dili siya maglagom. So pagkahuman na niya og ad-ad ani silindon pud ang nagkagod sa lubi kay aron maoy ito namo. Unya ako po dayon ani manguha po dayon kog mga lamas, tanglad, sangig. Di gina mawala ang sangig kay mao gina specialty na to nga mga lamas-lamas diha aron pang balami gid na tanglad dayon og luya. So nagkalot-kalot ko diri luya kay ang mga luya nagbaoy paggimaw sa yuta kay mapay pagbalik sa ulan. So nagkalot-kalot ko diha kay di na nato paliton. Pagkakuha nako sa mga lamas ako dayon yang gipanghugasan dayon giandam dayon kay para atong isagol na dayon sa atong tinunuan nga nangka. Nya nahuman na pud silindon og kagod amo na dayon gituno. Ako na dayon gipong gisagol ang mga lamas diha tanglad, sangig, luya, bombay, ahos ug paminta. Dayon ato na dayon timplahan sa ato ang timpla nga gusto nato. Kamo depende ra sa inyo ha unsay inyong mga timpla diha basta kay nganan ako pagtimpla ang amo ang tinunuan nga nangka. Dayon sa itok diha naghinahina din og panguha og butong kay mao po din na among iparis nga kibali mao'y among imnon pag human among kaon. So, naluto na gyud ang ato ang tinunuang nangka nya ready na pud ni atong para sugbaon nga na isda og hotdog nga dalas mga bata. So sa amo ning sugbaon diri sa amo ang sugbaanan nga sikat kay ni amo sugbaanan kay sin man amo sugbaanan pero wa nagsilbi kay nawa naluto ang bangos ni Lindon. So yan na lang yung ninggi litson diha gipatungod sa baga. So yan na lang gituhog-tuhog sa mga kawayan kay aron gud maluto. So naluto na ang gagmayng isda, ang dako na lang wala. Naluto na pud ang mga hotdog. Dayon ready na ang ato ang lamis para paniudto pagkalami sa gulay nga nangka. Lami kayo puti day kay siya nga nangka uy. Lami gyud kay siya sa nga tanan. So mga una tang tanan, magpasalamat ta sa atong Ginoo. Thank you Lord sa mga blessings. So mga onatang tanan lami kayo din pagkahuman magutong-butong na sad mo lagi na itong madali-dali diri sa bukid ang butong kay walay bayad isa lang ka bukon din suwa na satisfied na kay pang para paniudto napay pang meriendas kabataan kay di magid mahurot isa ra ka buok nga dukon din sang imuhang paliton daghan na dayon kay mong ibutang nga butong awa na sulbad so di na mahurot sa paniudto may merienda pa nga gitagana pagka hapon. So ang mga bata di kay ka magastuhan. Kay mabusog na gid sila basta butong ang imuhang ibutang. Ambot ba nga kun ang butong gani karon mabusog ka unya pag sunod adlaw mo balik ka ganahan ang pugkag inom di man gid ka basta butong na ang hisgutan. So lami gid ang butong original gid. So wagi na sayop nga mananom gid tag lubi. Mananom gid tag lubing daghan kay aron nga naa gid tay mas kaghuman og paniud to nanguha na pud si ito kaning mga hagad nga lubi nga lahing kay aron nga mao na pud among tadtaron para ibahog sa manok kay mahal kay ang bahog sa kaya karon nga ipalit nato sa bahog sa manok kay pastang mahalag yun. Maong lubi na lang gyud nga lahing amo ang ibahog nga para sa manok kay aron di na mi magpalit. So din hilang tataman. Thank you and God bless. Hantod sa sunod pohon.